aturake di atas panggung Putra Madura. Kak dinto rombongan pisan sesepo minangka ayah bunda ekal ki Kak dinto atas nama Ahmad sareng juga Mas Lia. Enalika kaulatan iring-iringan rombongan pisan nampak terjelas alo mampa dari mungking lau alenang alenong akatia iring-iringan karaton Sumenep ki jaman lambek ki jaman Ratu Lambek ki jaman para bangsawan darah biru karaton Sumenep epat kalasat semanggen anglebeti acara Raja Putra cumeneng Ratu Sairi sareng Nyonya Herna siampun mabada setong papangkian pangki pisan pedi kauladen dek setuju mageres arek dek setuju pula santana karaton sanak bereje pedi kauladen kasampurnaan antarepun pangki pisan telok pisan si pedi kauladen langkong dimin Kak dinto minorot konsep pisan senomor situng Ahmad sareng juga Mas Nia ayah bunda ekal sakirana ajunan sateja ampun sami siap manabi sateja ampun sami siap juga kaator dek rombongan pisan sesepo dari Ahmad ayah bunda ekal iya tore kaguilaris dek Pasemuan Agung Raja Putra 1000 laga pangki pisan Raja Putra ya ayolah kamu bang iya tore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taker rasana bumi ngiding salam tak pada ben biasana neng elor labeng mun parlo bula oning be taretan sekemah taretan sekemaan badaneng elor labeng bula parlo oning Ceci Mas Parlo kenal dimen beten kule tade lain Panji Jawantara. Panji Jawantara berarti pisan sesepo leres debu sapora sebelumnya bula atanya
alias bulat onenga penasaran sebab utabe amarga sanonto pisan delok bula takok salah nyambut Jaji Emas. Matur sabusakala. Iya tore. Beden kaule atas nama minangka pisan sesepuh kabileng pisan laki. Asmaun salanas bolje kita dinto Ahmad ayah ekal mas dia mau ekal sesepuh dari pisan laki kadinto antara epon Haji Bahrui cuken Sulaimo cuken Marsuha Mbah Ria eka dinto kabileng sesepuh dari pisan laki sesepuh kadinto maksud sarang tujuan beten kaula sasarengan tada lain sedari patisan piape emot bedepon cenci pisan seampun eka cenci sataun 2 tahun sebelumnya beten kaula atas nama pisan sesepuh Ahmad juken Mas Nia pedi acabis ngatur rakyat sempebek temung kuda pisan bidik sebudek eka dinto melar moke kataremaah kalaben cuma beratepang kalian panyabis beten kula sekapeng 2 tade lain sasarengan sederi patisan PAP beten kaule ngireng bedepon komantan sedua cuken ia terrakia mung kuda pisan binik sebedek eka dinto moga kataremaah kalaben cuma beratepang kalian esak seteje sana bereceh iantara epon Haji Ahmad cuken Haja Newara edukung sarang dahyu sarang antun tolak sarang niatun Haji Aris cuken Hajat Toyasi cuken Amsi Surya cuken tak katikelen marito sarang eni nih ben cuken Rahma Aswi cuken Hadiah edukung sarang salarana semul jenono sarang koma upik sarang astini cuken mupeh dan cuken Halimah Sumahru sarang mo ande torjuken edukung sarang Hontri cuken Hosmah Aspi sarang Titin eka dinto keluarga besar sederi patisan PAP sapadeka torjuken esepoe sarang salerna semulje Haji Nawan si Jala Sutra torjuken edukung sarang salerna semulje Haji Mu'alwan si Jakalanang nambai soke napapangkian saat aremaken kak dinto enaungi sarang grup mare tak mare atas pimpinan salerana semulja asis cuken hikmah tercuken edukung sarang endan sarang erneka dinto beden kaule kabileng atas nama pisan sesepuh kabileng pisan laki anyoneti kaangkui ngatur rakyat putra putre pangantan kepaneka angling usumo Jaji Emas Panci Jawantara orang sebagus cocok satu jedebu cocok satu jedebu sesuai kalaban bukti kenyataan si ampun kaulaten bedeneng eluar labeng misong Raja Putra Seribu Langkah ngaturaki tika setuju para kewajiban kong langkong para sesepuh sederi rombongan pisan Ahmad sarjuken Mas Nia ayah bundana ekal juken setuju rombongan pisan ereng kalaben setuju keluarga besar seeko pandu sarang Haji Ahmad Haja Niwara kong langkong juken setuju para sesepuh ampon sami adampingi potra potri pangantan anak ekal antaraipun Haji Nawan senyepoe si Jala Sutra kong langkong jugen Haji Mu'alwan si Jakalanang
Sagunung bulu bungana atas nama pisan bini sairi Nyonya Herna ayah bunda dari Amil ninggal salertika sesarengan pon sami saur manuk asong-osong lompung bunga tade madeni bula sekeluarga edito panci Jawantara juga tujuan tiga kaangkui ngaturaki panyabis setuju panyabis dari rombongan pisan etarima kalaban tanang sedua buntel dalam ate cung dek bun embunan malar muka tetia cimat kasampurnaan mungku yantara ekal sareng Amil terjugan setuju rombongan pisan enaungi kalaban agrup mare tak mare atas pimpinan Asis sareng juga enan bil Asis hekala sareng juga enan Nyonya Erni banyak motor sebu sekalangkong juga panyoon dari bula satu rombongan pisan papenget anyo ondek sekobosa malar muka putra putre sedua tak cukup pagi bunga are sanonto malar muka kabungaan are sanonto esangkolakia mulai sanonto sampai dek saterosa agrep mare tak mare atas nama rombongan pisan sesepuh apa ngapora atas nama Raja Putra Seribu Langkah atas pimpinan sairi ngatore longku lares Jaji Emas Panci Jawantara sesepuh Ahmad Juken Mas Nia habis kaula sasarengan dari patisan piape kaula mangkat alem boy cuma mangkat saorengan tak andik bagi bapana Ahmad Mas Nia iya tore lares juga namas nia inaungi grup maretak mare Kak
Panji Jawantara aduh ngireng longku lares ja ada bumas alaban kiban ken alongku kaula samporna banca ada bumas ala orang tisa orang karaton sanunto zaman modern antara tisa ben karaton aniko pada bisa sairita parlo kabagi bona separlo pangistona bisa masalah bagi temu ibu dipisan pocina anak sedua terjudua paste langkulares aduh ngireng langkulares pisan sairi juga karena ayah bundana ambil ngatore longku pisan ngatore longku aduh pisan sesepo Ahmad Mas dia ayah bundana ekal abisan bersairi herna ayah bundana ambil Ahmad sesapel tanda pada sairi Eki bokap bisa bencamara geran nyapis tanggal kaula sesapel seeko cak pungana tade pada pas epangki ikau lepas marapanika sarang juga na putri famili Herman komosa bila jarane ko bisa sesepuh Pak Haji Mahruwiko sulange Muhammad Su'ala ben Mahriya sana madakon rakon badana salem je abisan madak kabadaan kaemon Ahmad sedua rumah dek salek pekere salek aing mata bula pisan keker tak ekerasa Ahmad
geniko rasa tade bula seepang kia pisan aduh made nak kanak sedua cak dareng sepokona tampare lanceng minang kaki nak kanak tak cukup umur anyo ona sampungan tu sesepo kaulah tado epang kia-kia pisan kun jama kaulah putri family benrokon karya ingat kaulah ada adat Madura pisan bada tengka bada kembalian bulan ape pamalesan iko jak bulan sairi pisan orang taat di Bad Erna dari terona bula makom pola pisan setelokan sanaus jeng aja bula laksana ki pisan bula reng tak andi oleh najeng aja di kok pisan Longgulares menurut peta Panji Jawantara menurut peta nama Madura Eka Dinto Sapora sebelum menurut peta petana Madura mungkin deje mungkin temur deje polo Madura beda polo sangat sepo polo kili iyang aniko sempet ben kene tapi mak Ahmad abekta keluarga besar mak banyak nama kompol dimah niko Eka Dinto sagatana sepora sebelunda kalambatan seteje pepektan katopalan beten kule atas nama pisan sesepo Sapora Sebu Sapora Eka Dinto sakader kabilang orang tisa cuma sakak dintuan angling kusuma ano nego bula berak seteti pertanyaan dalam pikiran sakanjaan dengan putri family mak laju yang kui kapisan untuk bila dopak kakarjana Ahmad dengan kuyon ape gini kok insyaallah beda ampun konsep sarang oh beda bo kaacinawan si Jala Sutra cok bit-abit me yang kui selain tak mau yang kui tak mungkin Kak Dinto ongku nah masih dirahasiakan oh teti pada benang lingku sumo gelok buruna masuk berembang aduh kak nengi karja nangkok mata ngangku jari ya boleh entos kelu Ariang kok tengah malam obus setemangan ya tere pelangkon muso samper deting Arya rencana na tuan rumah bening kok tibi bulan ngocak cara gini kok Panji Jawantara kisame saya kau le tengah malam juga Deti niko tak kosek apa ngara beri mulana nape poble lak tahun ten aniko anyama cak nasereng kona ngerak nono ya aniko pisan saya dua oni sabo odi mabur cak niko pun lebih sapal duh
Lebih saparo, aniko lapangan nebal. Benih tanian niko lapangan. Pak. Partajo. Kau bosa bila maraniko. Bila maraniko pas terroa karja ongku. Bila maraniko laju manggena. Teka tandik PC TV, tandik modal TV akarja manggena niko. Empon. Keng bula, saya tak ndek kencang akarja bila dapat kakorbion. Kepada. Wah, Korpian ne pikire ka ada. bengki. Mun se sampian sareng ten kaula. Engki. Cek akar je marabaneka. Beremah. Bo mun pas akar je ngak neka. Beda orang ngorap lange deken jakna si Ahmad. Ngak niko hei. Berteki ka orang meletuku. Tina selain mak meletuku. 3 bulan cek norok meletuku. Cek rok noro. Du mak ko saya meletuku. Cek sendik tuku besena beki bula bentika. Tak keneko. Laju nengen nengala edingan. Bula tau meletuku. Madu bula curhat. Bula tau meletuku banji jawantara. Pas obus kareta lasana. Sia masa. Cak na korbion ni tanya aki bulu. Mak ipat ada lek jere korbion kak pas ngucak ngak niko kak bulu. Anggap korbian na se sampian ibu ki se tokang tukang Bagi karap rap. nirap-rap. Kare berempa biki tak longku hian longku kapi longku lares tingkel mun masalah si mangki tekak tak nemu kalongkuan manceng sebenting rasana mangki juga beda kopi, beda bintang, beda teh ngereng deer, mana bitade berarti nikah sorongan tos acara hian. Mak iya tore ka ada, joki kopi na. Bede dapur. Umpama. Cak na sataretanan, detimon beda stataran dete, sepaling salen det gelek dari labeng beda situng saking tina. Mun masalah ada buah masalah tasalen detik sabejut tindona, sabejut. Ikara saki ya ampun. Bula geng ngabes senyepoe kene ko Cinawan ben Cimolwan saya kata ngabes kene ko dince tikan bula. Ngone anak ayah bunda na amil mangkiana ayah bunda na eka Ida Fitri iya tore pisan longku lares ningku sakak dinto kabadaan kaula katopalan kasempetan nyon sa orang nikah kerja raja putra sairi juga nyonya Erna Ahmad Alongku versi Samarinda gelandang betanda versi Sumono aneka versi Sumenep
ngabes sairi pisan pon alongku ben pangistona bunga nama tade pada esak seene kok bentak kalebun Haji Pator kalebun Muhammad Alwigo adu ngireng sairi mangkieun aku pisan alongku made pangki isairi adu made pangki ise sampurna le sesampurna renggede ani kok Raja Putra versi Samarinda versi Sumenep pangkieuna kenigo juget pagar ayuna aniko dungan kaksa eri kalangkong pisan buledek kati kagok betien naseneku bebektan anikola asli putri sederi daya ajoger-joger mon anike pangki pisan asalaman kelu bekna peti cita-citana oh Maria Salim aduh made itu putri family aduh made panarema beile aniko juga sanaos bule penyambung lidah terus salaman lagi ya si sepuh tina saya tak tuke salaman ate sebab saya kocak salaman ate pangsto sambungan juga beke Andiko berintoh pisan sengaja bula ngatore longku lebih dimin sebelum ia tore dek mando Pak Agung teti tika setujuna Andiko termasuk nenge palongku neng pendopo sidang neng edisak deki pendopo niko pendopo berarti setuju para kawajiban para sesepo cokop nang edinto sekapupuan tugas keangku nyampiaki selain dari pangapora ia tore de tempat sidang siapun isya pagi pendopo pendopo ngereng ngestaki debu setuju
dari Salerna Semulje Angling Kusuma Serena bula ni ko narema. Ani ko bula serena kun narema. Eki Niat dari pisan ni ko kan bula tak tahu. tak kira oh Nah, jadi bola beda acara lain mik tari dari dinton dan langsung alomampa. Eki gereng Aduh mata jalan on launan pisan atong rontong pada nase iyo korgo ngabesa iri bulaban Ahmad herna bulaban Masnia acorak penang seeseki dua ko manter judua manter pastia tertada erintangan penape dari sanonto sampai sateros sapisan aduh iring sairi ben Ahmad erdala ben Mas atong rontong cek sende aduh mata jalan on launan pisan oleh pangki ben satajana jetikane kau ben bula sampurna sanontong anak sedua ni kok pisan ajora pun tepak juduna ona kiada seko besaban bula pisan anak sedua terjudua paste mun ani kok mata tretan sairi maklaban pisan sakirim ruak ben Ahmad ruak herna pisan ben Mas ani kopot tepak pisan judu pastena anak sedua ekal ben Amin Nero eman montak judua pisan montak judua putrana nekak pun atong rontok ekal sareng kau lepungan kau lesana ngiring sambung ngiring doa putra sadua terbeda judul pasta eluar pun ngajender boleh eki berarti bila eluar ngajender kajemberen bedi lares alhamdulillah sebelum lares sesuai kalau berperjanjian tak oleh aganggu sebeda edelem Eki. sebeda edelem pasampurna sakirana beda tujuan lain ya tore motor sabu sakalakong angling kusumo sapora sablunda beden kaula atas nama pisan sesepuh kabileng pisan laki Ahmad aya ek cuken Mas Nir Bapak Ekal
terjugen esepues sareng salerana semulja Haji Mahrui jugen Ibu Sulaibo edukung sareng salerana semuleb Marsuha sareng Mahri Sadak Bereje sederi Patisan Piape sapora kalambaten katelaten jugen bebektan katopalan anyokna sapora aki eka dinto sakader pangesto sederi Patisan kabileng orang tisah beten kaula kabileng orang tak andik tak apek tapan ponapan cuma sakader kak dinto aropa aki cegung dugendek eka dinto aropa aki karato dugendek jugen aropa aki sabreng kak dinto dugendek sekeng bingkeng kak dinto aropa aki laang dupekol berarti pisan sepengertian sabab kauladen neng ekaraton niko deeren sederi tisa pun abid tak deer sabab karaton Raja Putra niko pun mardika abid dadi deeren sederi tisa aniko beni tak tahu ada erkeng para lopaa sakater beten kaula Ahmad sareng Mas nia kabilang orang tisa no jude karaton Raja Putra eka dinto beten kaula long mapolong oleh natani bikin oleh natani eka dinto eluk nah sapora bula beni nongkeng beni bula aniko nyender kun jomak pertanyaan dalam ate oleh na jual sabreng oleh na jual karato oleh na jual jagung oleh berempa jek sanonto mon jual orang tane muda angling kusumo eka dinto beten kaula Ahmad sarang Mas Nia oleh na abid langkung tahunan long mapolong eka dinto sakader kakorangan nah beten kaula Ahmad nyoon sapora sejelas beten kaula Ahmad sareng Mas dia tanto banyak kakorangan tanto banyak kalau poten beten kaula kalau poten nah kakorangan nah beten kaula nyoon sapora Panji Jawantara saabit Ahmad long mapolong oleh na atane sabab Ahmad sareng Mas Nia aniko kabilang orang tani orang tisa orang taandi pada bula matoroah sanaus bula bedeneng ekaraton Raja Putra atas nama Sairi ben Erna aniko cek kaangkui sungkan mon kaangkui kebaikan anak kanak seda dua atau raki nape saya kurang bagus mon masalah bebektan nyatana nomor petolekor beten kaula sasarengan Ahmad sareng Mas Nia sasarengan beten kaula tak apisana kabedeen ngereng potra sedua saling pekere entos saabit telong mapolong geniko soko sitaker dula mari oleh na jagung oleh na oto oleh na kacang oleh na karato oleh na sabreng ajumlah berempa geniko eka dinto tak mabi sebut tak mabi sebut tak mabi mangkana cuman ka dinto oleh na karato oleh na sabreng juga jagung bula takut tanya aki bodo penasaran berempa jorojo ringaling kusumo tak tanya aki takut marani ampun lestare konsep ka dinto manabi tak edobuaki nominal langsung kalaben penyaksian penyaksian pun apa sakse kalaben kasat mata epakokoh kalaben sakse beten kula sasarengan sederi piape ampun sakse satunya sanak bereje sanento berinto sanaus tikal kalaben bula 4 mata satu hati satu hati wow gendengan depak kacaretana sakse Ahmad sareng Mas ngiring sakse epon aniko mon situng berarti saksena situng mon saksena situng berarti situng situ mon dua tak langkung eka dinto
pangesto dari Ahmad kabilang pisan sesepuh anyo natarima aki kapas ing kalatarema agi dari putri pamili Nurholi Saben Anita Purwosari Anita Purwosari Purwosari oh sukses mun setong munda mon dua Teti mentung situng ngadu kali lipat berarti pak kali lipat. Moniko main keni berarti korang dulamber todus kasih ngireng korang dulamber kira geniko nah iya pula ko saya tak pokok kecewa na ya samper niko aniko juken beda mas nia pak lamber kare ekanian tak todusa etanian nabisan kok ya killer karir seneka kaito kaula jana Ahmad pisan berempat kare ajual jagung ban sapreng tak todusa etanian nabisan killeres mon pese kening sare pisan ka Jakarta ben kabeli tapi mon sanonto mon dosa umur saumur killer Ahmad lawan sairi mekon nyoon iya toh mek beda uang dengar beda deki patendang uang dinar desa le tak langkeng sairi keadaan jelu muka pese buda-buda karem beke sia norok aku usahana pisan mulai Andi Putra Ekal sampai abekalan eka anak manto kala bentika anik kolong mapolong oleh dulamari o tao na bilopon oleh dulamari iki bekatika karema polong karema polong titika harus menghargai sepak lamber harus dua kali lipat paling tidak mikol nyoon mon laju mikol takut tembok mon mikol nyoon oh Raja Putra lebur alhamdulillah lebur sebula kala anyar kasih sairi kalamas teka agalambina kala anyar ini wagi di maulo niko keng bula menang belangko sanonto pon depak dek bektona pangki pisan menghargai saksi pisan harus iong guli sakoni tak numpangi atanya boni minta tanya mik numpangan kan jara ruwa berarti menghargai tako tersikku Erna nih kau mulai beuri kabule tak patenya apa jok nape beneran nih kau boleh beri kado tiga ini corak di salah ka Erna tepat paling aku boy beng kau boleh tak ngangkok lolos sakit sabulok tak nolong ketika ada lupai Erna mula kancana kia Erna mak laju etina sajek ke gelung ngangkui malate kok iya otal katuaan
kalau nggak rampe dua. Sia. Rampe dua. Rampe dua. Mumpun pae nga takok lopae. Takok Ernawati. Si Erna takok kalangatan dek. beremah. Asan dingki pas bedok takok naltal kok. Sia. Pangias TV, coba saya takok naltal bedok i boleh. Anggap pae. Mak takok alaki atau kang kejung ben gelandang. Cek ni kok sagulakuan. Kengrang terangan mon orang kili anu na bengkong tetelen nape? Bula orang gili tekak ko siyang kui bedok istraderem bedok nape ratin bula tak pati terro. Maksud tuh? Tongkeng nga aku cok sadok. Eka Dinto pisan. Hah? Eka Juni. Tak usah kecungi, Eka Jungi deki, tetitika oleh tak percuma aniko abekta tukang tangteng, teti panangteng dari Dinto langsung desak. Gendingan apa? Kalau ben setong gending pancer limo lomampai bon. Bedingiring dek lokal gon ebon siapun siap pagi. Putri Dayak dari Karaton Papua. Dari Papua. Deh. Iring-iringan Sekias Aris Ria, Sekiaris tada benci mualuan. Sekiaris, sega lepas sebulanan. Sebuah nan nikok le, bisa nasah nawon. Sahnawun. Tarina pada berak boleh Atole kadi bodoh sambil Muda pun sumahru bodoh dimai Arya ada muda Rosid adik kok pada aja mangibese
Sumahru. Sesubahru. Kemas muda niko. Sebode duh si ayana ulfa Ciarkan tadi tengali di Ciarkan rumah. Bodoh yo. sesine krawi tak dopak Sini lawi ni maboni. Sia ciarkan Yo. lima ya. Cik ada maditing langsung. yuk Iya tore Ahmad juga mas dia ya treloku abeli de tempat siapon pagi juga saporan ada Ahmad juga mas dia syairi saat semangket benherna tak bisa mangkii neng iajunan epon setuju siapon aloku syairi telok pisan budi abeli de labeng misem ngambek pisan di nomor 2 ropa-ropa ipon pisan di nomor 2 ampun bedening luar labeng de putri family iya tore kangkui menghormati rabu ipon pisan di nomor 2 aduh pisan si nomor 2 ponde tengah go matrawi wasna ayah bundana iron di sana sairi ban erna ayah bundana adel adu gireng iya tore longkulares panika tempat te ampun siap pisan cek kibe tegang cek kibe kago
Jak nganggep pisan nganggep taretan kok engki. Jak anggep sampean moya ngereng anggep sampean amaina kok roa. Tanda na emo kakorpian tempat tepangan tanta belik ngalena kadisa benar. Oh ya benar dia lah sip denjaan lah